Ngiyakubingelela ke lamuhla ngegama lika Jesu kuphina kuphi lapho ukhona khona upfoleke lifuba lelihle leNkulunkulu kuthi ulalele naye iRhapsody yemaqiniso lokulivela uNkulunkulu lelivela kuye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD lamhla ke ngilesithafu tilishumi nesiphohlongo enyangeni yengongoni yeminyakeni wa 2024 namhla ke umfundisi encwadzini yeRhapsody usifundisa ngesihloko lesithi emadimoni akhona wakhiphe. Amen. Uvula ke umlayeto wakhe ngaMarko 16:17 lithi ke leli verse labakholwako bayawubana nati tibonakaliso bayawukhipha emadimoni ngelibido lami. Amen. Kunebantfu labathi abakholelwa ukuthi emadimoni akhona. Bathi bomoya lababi nome emadimoni aphila engcomveni yebantfu labatsite. Bantfu labanjalo abadi ngoba iBhayibheli liyasitshela ukuthi Sathane nemadimoni akhona. Incwadi ya 1 Petro Petro 5:8 ithi sitha senu Sathane siyajangaza emkhatheni wenu njengelibhubezi lelibhodlako sifungatha lesingahle semide. Jesu wafundzisa ngemadimoni kanye nokuthi asebenza njani futhi wawakhipha emadimoni emandla lamanyenti. Empeleni isibonakaliso sekucala ngca lathi batawuba naso laba labakholwa kuye ngilokhu lesikufunze empalweni lesivule ngawo emandla ekhipha emadimoni. Ngalenye ilanga befundzisa esinagogweni iBhayibheli lisitshela ukuthi umfati lotsite labegobene futhi angakhona ukutelula weda khona lapho esinagogweni. iBhayibheli lithi Jesu wathi nakambona wambida wathi mfati sewukhulekile ekuguleni kwakho. Leyo ndzaba itfolakala kuLuka 13:12. Emavesini ke 11 kanye na 16 kuchaza kahle ukuthi lesimo salomfati sasibangwe ngumoya lomubi futhi Jesu wakufakazela lo ngesikhathi amthenza phenza amyala ukuthi eluleke futhi waphila masinyane. Dikhona ke letinye tikhathi lapho abekhuta imimoya yebuhulu ukuthi ke iphume kubamvu labe batihulu futhi batimulu bebavele masinyane bacale beve baphinze bakhuluma. Liningi lefu likwendile lokho eminyakeni egameni lakhe. Amen. Siyikhiphe imimoya yebuhulu kanye nebumungulu futhi masinyane labamvu dibe bahlaselekile bacale kuva kanye nokukhuluma. Senda lokufana ncamashina lokuJesu lathi sikwende kanye nala kwenda yena luvuma uNkulunkulu. Amen. Wasitshela ke ukuthi sikhiphe emadimoni ngoba khona futhi ngiwo labanga encumbi yetinkinga yenetifo bamvu labanatu wena lesithi bonake emaceleni kwethu. Ngakho ke ungayengwa kutifihla kwaSathane uma angakwenda ukuthi ukholwe ukuthi akaphili ngako angakhona kona impilo yakho futhi one netimvo eceleni kwakho. iBhayibheli lithi asisibo labangawade machinga akhe. 2 Corinthians 2:11. Kuba seFesu 4:27 usitshela ukuthi singamniki lifuba singamniki indzawo Sathane kanye nemadimoni akhe angaba khona kofakana amandla akana kudivikela futhi akhubatekile embikwethu. Amen. Noma nini umuchamuka wakhiphe futhi unciphise imisebenzi yawo emaswe nemachinga awo unemandla laphelele etikwawo wasebenzisa. Amen. Nafuna ke kuchubeka nesifundvo setfu salomuhla ungafundza Luka 10:17 kuya ku19 na Luka 13:10 kuya ku13 kanye naMarko 3:14. Amen. Asisheke nawo umthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyabonga emagunya lenginawe egameni la Jesu kukhipha emadimoni. Ngiphinze ngibulale imisebenzi yawo kanye nemachinga. Ngiyabona kuncoba nekubusa lenginako ngetulu kwako onke emandla esitha. Ngihamba kulamagunya lomuhla nangetikhathi tonke egameni la Jesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalamuhla umlayeto lothi emadimoni akhona wakhiphe unawo ke magunya ekwakhipha lawo madimoni. Hallelujah. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu
abe yinkosi ekuphila kwakho. Ngikuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke kuJesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi ekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yemagciniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.